Perfect, naabtang tag-ulan. So, alright. Pasakay na taog. Taxi. Taxi ka, charas. Haru mga bebes, I'm Polly, 17, cute, inyong bebeboy nga baboy, chares. Pwede na kay dili mo mo to atong cute, no? Bitaw. Well, today is November 3, 2018, Saturday, and time check, it's 12:45 in the afternoon. So, tak ng alas 12:45 sa kaudtuhon. Wow. Welcome to my first vlog. And inyo kong ubanan sa akong mga ganap. Everyday paglalakbay. Yes, wala pa ko'y ligo. Yes, excuse my abaga there, no? Marag laban sa pang crispy pata, yun nga lawas, no? Yeah, maligo na akong taod kaya na ako'y call time na 2 p.m. with Madam Cherry Kainoy. Yes, sa Party Charm CDOC. And naatay alas 3 nga hosting. So, stay tuned and yes, ubanon ta mo sa akong mga ganap kanang adlaw. 2,000 years later. Hi guys, so man ako gligo tanan, man ako. So it's time check sa tano. Time check, it's 1:54. So bato na ta sa east para kwaon ng mga kiddie chairs and tables. And then I had to sa atong hosting venue. Bye! So, maabtan tag-ulan, no? Alright. May tatag, sikad. Alright, so padulong na tasa Vicoville, Ipunan. Panakitano. Panakitano. Minola coconut oil. Hindi oil. Hindi oil. Hindi basta-basta. Kamulo nag-dinner, dire no, so push at matapila lang ka hours and we're done. It's 5:48 and we're finally going home. Alright. So bago pa na kumain ng event and yeah, paulit na ta. See you when I got home. 2,000 years later. Alright, so time check, it's 7:20. There you go. It's 7:20 na and naabot ko sa balay around mga 6:30 siguro. Inana. And mata siya, ako sa balay man ako gligo again para mag-fresh pag kukunuhay sa iyong pananaw. Bitaw, grabe lang ganina. Grabe ka amazing, ka cooperative ang kids since kids party akong gihostan ka ganina. And once again, thank you Party Charm CDOC for the trust through Ma'am Cherry Kainoy. And yeah, bongga ng mga kids ganina. Laban sa Algachu kahamnida sa pagkanta silang happy birthday ka ganina, no?
ug of course yung bebeboy nga baboy kay murag diet ba kita kunuhay. So gamay ra tong gikaon, di ba? Tapos ang client dayon kay kaon pa ba murag ma'am please iiway ko sa temptasyon. Pero bitaw guys, more to siya ang ganap karong gabi karong adlaw. And thank you for watching this video, and if you guys like this video, please give it a thumbs up. Charas mo rin vlogger na gita kunuhay, no? Pero kunuhay rin bitaw. And yeah, subscribe to my YouTube channel, charas. And leave a comment if you want more sa mga paglalakbay sa walay pulo sa kuya hinungdan laban na tagihapon. Thank you mga bebes, and yeah, don't forget to follow my social media accounts for Twitter at it's Polly8 and on Instagram at it's you John8. Alright. Bye. Thank you. This is Polly once again. Yung bebeboy nga baboy.